back. Van Rap Radio ndinga dzina ndiduka ndisona nding'ona ndo mahungoni. It is what it is. Obezora liona zwingwe. As you guys know that zibona no zibona ndi pa social media ri. Makhadzi she's currently trending at #1 and hako trending ngazo zwine zwa vhori ndi zwavhuḓi zwithu zwine zwa vha zwi khou takadza ndi zwithu zwine zwa vhori zwi a ri vhaisa man ri tshi vhona zwo raliho. Zwo ri sia ri songo takala na ti ri khou ambisa hezwi ndi khou amba ngori vhathu vho ima mudzimu vho tandana dzitsinga trying to destroy what venda ndi nga to zwi vhea ngori ndi ri venda la shuma ḽi sa humele murahu ḽi tshi khou fhaṱa ḽi khou khwaṱhisa ndi zwithu zwine Makhadzi o shuma nga maanḓa miṅwaha minzhi na vhathu vanzhi na vhavenḓa vhu nga tori vhavenḓa vhoṱhe ri tshi khou tika ri tshi khou imisa zwoṱhe. Yeah, man, because nothing already, I'm proud to say I've worked with it directly and indirectly for many years. And I don't remember hunendangari huna zwine ava kuzita zwine zwa vhozori akho entertainer hasheli muya wawe kana jimbili yawe hone fhedzi vhaṅwe vhathu vha ngo kwasha ndi kwambisa hezwi ngori right now huna video dzire ko trend ndi video dzine dza vhozori ndi vha khou zama u kwanyeledza uri hey vhari hezwi a zwi itiwi hoti ya songo zwi ita ngorali sa vha ḓori ndi vhatambela dzi video dzenedzo vha zwi vhone ndi musi vha khamba nga mafhungoni vha vhona uri Makhadzi wa kona u vhidza vhathu staging vha khou ḓi mu wana hanefha hafhanoni a khou ḓivhidza muṅwe musiwana uri hey come to the stage ari jaive ndi zwithu zwine a vha uri a tshi zwi ita wa ṱalutshedza uri ini zwine ra khou ḓo zwi ita ndi zwithu zwa so ndi zwithu zwo raliho ndi zwithu zwine ra ḓovha ri khou tshina roṱhe hafha stageni ni tshi vhona ni vhone zwo ri hu itea mini zwenezwi vha khou ḓi zwi vhona thiri vha khou ḓi sumbedzisana so ndi muthu une vho ṱalutshedziwa uri ini ri ḓo zwi ita so ra zwi ita so a si mafhungo o sokou bvi sokou tou itea hapfhi muthu u khou zwi ita a songo vhudziwa no hu vha na mafhungo o sumbedzisana uri ri zwi ita so vhaṅwe vhathu vha khou swika hune vha vha na thaidzo vha khou lwisana naye vha khou zama u kwanyeledza uri hu swika hune vha mu vhaisa mbilu kana vha kwanya zwi a zwi shuma nga maanḓa vha khou mu vhona na no musiwana hoyu khou henefha stagini o ḓi tou vhidziwa a ḓi ḓa a vhudziwa pfhi ri khou ḓo zwi ita so vha khou ngwana musi mara tou nga ri ene a tshi vho funesa zwinzhi vhone so yeah huna vhathu vanzhi vhane vha khou ḓi sumbedzisa zwo ri vhane vha khou zwi funa fhedzi zwi khou pfhi hezwi zwithu hu tou nga ri hu na dzi paid influencer vhane vha vha uri ndi vhathu vho badeliwa uri hu swike ni vha ita zwo raliho ya vha khou vhona musi ya ndi mafhungo ane ra khou vhona uri a khou itea hanefha nnḓa vhathu vha khou ḓi amba zwine vha amba vha khou sumbedzisa zwo ri no a vha khou zwi funa fhedzi lushaka lu khou ima naye lwa ri ndi kale ri khazwo hezwi zwithu ndi kale ri khou zwi ḓivha ndi kale zwi khou itea ende ri zwi funa nga u rali vha khou ḓi ṅwana vha khou ḓi tshina na malima vhaṅwe vha tshi vhusa vha ri kani na malima u swika hune a vha uri nene o haraziwa vhone vha ri mini nga fhungo ḽo raliho zwine ra khou vhona uri vhathu vha khou lwisa uri u swika hune zwa tshinyala zwithu zwi si tsha ya phanḓa vha khou vhona ya ṅwana vhathu a ri matshino ri no a ri ṱoḓe energy a wanala energy vhathu ni takale ni litshe zwithu zwine na khou amba zwone zwine na khou zama u ita zwone so vhone a vha ri vhudze uri vha zwi vhona hani vha zwi pfisa hani and then zwi vha farisa hani vha tshi vhona dzi performance dzawe nṋe a thi khou vhona thaidzo ngo ndi zwithu zwine ra ḓivha zwo ri ndi kale zwi khou itiwa ndi zwithu zwine ra ḓivha zwo ri na kale hu tou pfhi rali a ḓi takalela ange stageni wa vhidza vhaṅwe vhathu a ri iḓani ri pembele iḓani ri takale iḓani ri zwi ite so vhone vha ḓo ḓi ri vhudza hanefho hune vha vha hone uri vha khou zwi vhonisa hani vha zwi funisa hani vha zwi pfisa hani zwi a vha vhaisa zwi a vha takadza a vha ri vhudze vhone vha ri mini ngazwo nṋe nga dzine ndi kha ḓivha ndi duka ndi sona ndi ṅwana ndi wa mahungoni nṋe ndi tshi ri ai nṋe thina thaidzo na zwe nda vhona zwone ende a thi nga ḓo mu lwisa a thi nga ḓo ri mini if ndi zwine zwa khou mpangela vhurotho zwi amba zwo ri a ri mutendele zwi mpangele vhurotho mulomoni vhaṅwe vhathu vha funa uri ho funa hu vhone hune vha khou ita hezwo zwithu fhedzi vha sa kona u zwi ita vha swika vha hone vha vha na mafhungo manzhi nga maanḓa a vha ri vhudze comment down below vha ri vhudze uri vha ri mini nga dzi video hedzi dzine dza khou trenda kha social media dzine dza khou zama u kwanyeledza kana u khantsela Makhadzi kha mushumo wawe kha zwine a ita zwine venda ḽa mufunela zwone vhaṅwe vha ri ndi sexual harassment vhaṅwe vha ri no a huna na sexual harassment ngori no tou tendelana ni tshi ita zwine na khou ita zwone if ni khou feel uri you don't want to see it jump scroll ngori a fhethu hu bala mini uri u swika na scroll
ubaramini ndiche gomba komba lene vhathu vha lifuna nga maanḓa ri amba ene Makhadzi ne amara hiye vhathu ndi vhafuna zwone comment below and wasingo hangwa if na zwiniwa khongo ri amba ngazo kana sidzene nazo vasidiva you hit us on 0826937124 kana vha dzhena ngani ngei kha dzi Twitter na dzi social media dzoṱhe vha ḓi amba na riṋe a vha ri nyamulale gomba komba ri mufuna nga maanḓa vhathu vho ai hezwi zwine na khou ita zwone a ri mi nazwo nda ya nduna